Sirine Zeynep Dinova. Rasim İlyasov. Sirine Zeynep Dinova. Rahmet dostum. Şimdi келесі жырыма келгенде бүгін махсус bu жырны жырлайсым келе. Çünkü biri de bu жырның авторы Әлфия апа Шәмсидинова өзі отыра. Әлфия апа, бас әлі, аның бүгін ғұмыр бәйрәме туған күні. Ол бик матур ижад етті. Шундай ескертмәле матур жыр, мәгънәле. Ғұмыр бойы иңгә иң қойшып яшәгән парлар өчен. Бір күз карашыннан аңлаган, яратып
яшәгән барлар өчен. Рәхмәт сиңа. Мөмкин булса, вальс әйтәсез. Serdeşimin yakınım, iki kanatın aslında, rahmetsin ama kılım. Barğalar güneşkende, ölüşümden mirim var. Rahmetlimin yazmışıma, yar yolu farsine bulgan. Barğalar güneşkende, ölüşümden Yolu farsine bulgan Yaratuşan kaygırtuşan Mine yakınlarımı Zurlaysın etiyemine Benim balalarımı Kangatay güneşkende Erişimden minim var Rahmetlimin yazmışıma Yar yolu farsine bulgan Barğalar güneşkende Erişimden minim var Rahmetlimin yazmışıma Yar yolu farsine bulgan Farsine bulgan Barğalar güneşkende Ölüşümden mirim var Rahmetlimin yazmışıma Yar yolu farsine bulgan Rahmetlimin yazmışıma Yar yolu farsine bulgan Yar yolu farsine bulgan Yar yolu farsine bulgan Jırlarım için Xuday özünüz yırlasın. Rahmet isenlik. Şirine Zeyneddinova. Rahmet güzel. Qadrli dostlar, mana shu Yulduzlar salami konsertida bizning shunday zotli tovushli jirishini da ko'rsatishimiz kelgan edi. Rahmat, Shirine, rahmat.